Әлі сары яфраклар жеріне қошмаған, ұзақ етіп яңғыр құймаған. Әммә алма исе қатыш хавасы. Бу көз. Нәк менә җәйнең көзгә күчеп барган мәлендә без Татарстан Республикасы Тәтеш районы Әтрәш авылына килеп төштек. Исәнмесез, саумысыз, кай илләрдән килдегез? Ерак диңгезләрне кичеп, ничек килеп җиттегез? Таң җилләре җиткердеме? Бездә бәйрәм буласын. Бүген монда үткәрәбез көзге уңыш бәйрәмен. Хөрмәтле кунакларыбыз, чәк-чәкләребездән авыз итеп, бәйрәмебезгә рәхим итегез. Исәнмесез, җырлыйбыз без, Аллага шөкер. Без бирергә шунсы шатлык, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә шулай матур иттереп, ак чәчәкләр һәм кызыл миләш ансамбле каршы алды безне. Ә беләсезме, бер караганда авыл турында беләсең килсә, менә шушы ансамбльнең Әтрәш турындагы җырын да тыңлау җитәдер. Таң алдыннан берәү җырлап узды, җыры Әтрәш иле турында. Үзәкләрне үзеп бәгырьләрне, әллә нинди моң бар җырында. Туган авылым Әтрәшем минем, ул кызларың җитәси белгән. Язмыш куша юллар алга дәшә, кемсең туйган туган иленнән. Туган авылым Әтрәшем минем, ул кызларың җитәси белгән. Язмыш куша юллар алга дәшә, кемсең туйган туган иленнән. Чишмәләре җырлый-җырлый ага, изге җире, изге сулары. Пар чиләкләр асып чишмәләрдән, су китерә чибәр кызлары. Туган авылым Әтрәшем минем, ул кызларың җиткәси белгән. Язмыш куша юллар алга дәшә, кемсең туйган туган иленнән. Шишмәле дә моңлы да инде бу авыл. Чынлап та бер караганда авылда гармончы булу зур бәхет. Гомумән, бу авылда моңлы халык яши. Хәзер без Әтрәш авылының иң бийек ноктасында, безнең артыбызда чынлап та матур итеп җәелеп Әтрәш авылы ята. Билгеле, аның тарихы кызыксындыра безне. Менә минем янымда Мөнир абый, ул шушы төбәк тарихын өйрәнүче. Менә әйтегез әле рәхим итеп, ничәнче елда барлыкка килгән әлеге авыл? Гомумән, безне менә шушы авыл тарихы кызыксындыра. Аның тамырлары бик тирәндә. Монда болгарлык чоры да бар. Бұрыта бұлғарлық жыры да бар. Онымен пейғамбарлар жері деп те айтырға керек. Чөнки мұнда 9 гектарлы изгілер зираты халық тілінде шола деп үртілеу. Оның ташларын Марсел абый білен, Ахмадянов білен оқадығын тәржіме етіп берді ол меңа. Алланың рахметі ябығы. Ең еш таш 1306 елғы. Ömür uzunluğu eğer de 40 yaş tip kine hesaplasak da 13. asırda yaşayan kişiler. Şunысы bilen özünçelikli mening ulu Әтрәш, kişi Әтрәш olar, o bilineli bulalar. Eğinde tağı bir isim var, 1050 Şungat. Onun Valentin Ahmerov dokumentlarında, Şeyh Abdi Merzani dokumentlarında ko'rsatiladi. Onda ul zaman için 6500 yurtu bulgan Şungat şehri. Taşlar da iki türlü yazı bile yazılgan, kufi hem sülse, birisi indi qabarıptır, birisi çıkıp yazılgan. Şul taşını
Гади халык bir вакытта да зират üstüne куя алмаган инде. Ләкин шуны әйтергә кирәк, аны кайберләр 3 метр ярым. Кайсылар 2 метр ярым. Менә шул ташның берсен ясату өчен ул заманда я 10 ат, я 10 сыер, я 10-12 дүйе бәясе торган. Инде анда язуларда, тамгаларда шундый нәрсә бар. Батыр Ырыс Сиражи улы дигән. Ырыс татимы ул безнең бар тик пәйгамбәрләр куллана торган. Әтреш кырында табылган акчалар коллекциясе. Ничә ел моны җыйдыгыз инде, Мөнир абый? Күп инде күп. Көмешләр бу, аны әзгәри дип атала. Аларның прототипы Бәләкәй булган. Иран динарына күчереп алынган. Башта суга белмәгәннәр. Алар инде диде. Ике ни бар башкару функция. Акча и гәп. Elhamdülillah Rabbil imanlı халыклар яши безнең авылда. Чөнки элек-электән бит инде безнең изгеләр зиратларда булган инде. Хәзерге зиратларда менә шул халык тотталар, ремонтлыйлар. Bütün işleri başkararlar инде. Аллаһның рәхмәте булсын аларга. Азан әйтелә. Азан әйтәбез инде. Авылыбызда безнең 2 мәхәллә булган. Патша заманында инде революция кадәр. Менә берсе шушы мәктәбебезнең хәзерге урынында, берсе астарак мәктәбе, иске мәктәп булды инде анда. Менә бу мәктәпне үткәннән соң инде бу җирләрне инде кыйма белән ни белән рәшткә әйләндереп алып инде саклап калдылар инде җирне барыбер. Менә Мөнир абый дигән кеше бар, безнең Гаязов Мөнир абый инде укытучы булып эшләде, инде шуны пенсиягә чыккан инде ул хәзер. Үлде, бахат инде. Менә ул анда тирлекләр җөрмәсен, буялмасын дип җирне инде тотып алган иде. Менә шул урынга 1998 елда менә шу мәчетне салдылар инде. 24 ел мәчетебез эшләп тора инде. Монда инде төрле кешеләр имам булды инде. Менә мин соңгы пока бүгенге көндә инде бүгенге көндә менә нидә имам булып эшләп торам инде 3нче елга китте инде. Халык йөрими соң? Халык элхамдулилlah раббил галәминде, ну 5 вакыт намаз укый алмыйбыз, ләкин инде җомга намазларында күп була инде кеше. Булалар инде. Намазны бит 4 кеше булмаса укырга да ярамый җомга намазын. Гаитләрдә бик күп булалар инде. Халык динле, Аллаһка шөкер, bütün җолаларда актив катнашалар инде. Гаит намазларында инде 100 кеше, 80 кеше була инде, бик күп булалар. Кешеләр вафат булгачтан соңгы җылгы заталар инде, җаназа намазларында күп җыелалар бик. Бер-берсенә ярдәм итәләр, садакалар бирәләр. Менә мәчетебез инде садакалар хисабына яшәп тора инде бүгенге көндә. Тапшыруыбызның бизәге һәр вакыттагыча авылдагы ак әбиләр дисәк дөрес булыр. Менә бүген мин шундый бер ак әбидә кунакта. Әле ул бик матур кул эшләре дә эшли. Мин апа менә иң беренче шушы үзегезнең шөгылегез турында сөйләшеп китик әле. Менә ни өчен шушындый матур калфаклар эшләргә булдыгыз? Менә нәрсә бирә ул сезгә? Җан азыгымы, нәрсә? Җан азыгы бирә, күңелне тынычландыра. Без инде намазга баскан, намаз укыйбыз бит инде. Коръәннәр укып, менә шушы Роза апа Фәйзуллина бит инде ул абыстай. Менә аның урынына мине сайладылар бит инде. Мин аның урынында калдым хәзер. Кызыл миләшне ташламыйсыз. Кызыл юк, кызыл миләшне ташламыйм. Аерылып булмый алардан. Алар үзләре миннән аерыла алмый. Ансамбльгә зур әтрәш алында инде 16 ел ишканга Кызыл Миләш ансамбле. Аның җитәкчесе Роза апа Фәйзуллина иде, мәрхүмә инде. Ул җырлар җырлатты, бик күп халык җырларында, үзе язган җырларында иҗат итте. Менә аның инде язып калдырган Ак калфагым дигән җыры бар. Әле без аны бик тирә-якларда чыгыш ясаган юк әле. Әле без аны өйрәндек. Менә без бүген аны җырларга риза. Үзегезнең авылыгыз турында, аның халкы турында нәрсә әйтер идегез? Авылыбызның халкы да Аллаһка шөкер эшчән, бер-берсенә ярдәм итеп,
Her вакытта да ашык йөз, ашык күңел белән бер-беребезне хөрмәт итеп яшибез. Авылыбызның халкы бик әйбәт, бик тату яшибез. Минем әниләр нинди булырга тиеш булса, bütün уңай сыйфатларны да үзенә туплаган әни. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә белән очрашып, сөйләшү мөмкинлеге булса, мин аның әни өчен аңа рәхмәт әйтер идем. Hürmetli tamaşaçılarımız, Milli Rızık vakıtı җитте. Білесізме, минем янымда Гөлнур. Менә нәкъ 17 ел элек Мәскәүдә халкы минем тапшыруының беренче чыгарылышын эшләгәндә ул безгә милли ризык пешерде. Һәм бүген 17 елдан соң ул кабат безнең белән. Әмма без бүген Әтрәш авылында. Гөлнур, бүген нәрсә әзерлибез без синең белән? Татар халкының милли ризыгы миш кабартмасы пешерәбез. Рәхимет. Моның өчен безгә 1 литр сөт кирәк, 4 күкәй кирәк, 4 аш калагы шикәр кымы кирәк, 2 чәй калагы тоз кирәк, 2 кило он кирәк, 80 грамм шүпрә кирәк. Бу урында Гөлнур турында әз генә әйтеп кую дөрес булыр. Язмыш аны Мәскәүдән кабат туган авылына алып кайткан. Сәбәбе әнисе Роза ханымның вафат булып, әтисенең ялгыз калуы. Әле алда бу хакта сүз булар. Мин инде камырны ясадым, аннан соң кабартырга куйдым. Кабарганнан соң шундый менә шарчыклар ясап, тагы да кабартырга куйдым. 1-20 минут менә шулай күтәрелделәр, кабардылар. Әнием бик милли ризыклар пешерергә ярата иде. Ул миңа инде үскәндә bütün нечкәлекләрен, bütün ниләрен өйрәтеп калдырды. Мин әле башлангыч классларда гына укый идем. Ул миңа инде ипиләр салырга өйрәтә иде. Әле теге зур кәчтүлгә колымда җитмәдергә. Шулай итеп өйрәндем. Инде аннан соң пешекчегә укып, шулай Мәскәү шәһәренә киттем. Әле менә Әтрәштә инде әтием белә торам. Хәзер инде менә шул күтәрелгән шарчыкларыбызны мишкә тыгабыз. Бисмилла. Кабартмаларыбыз пешеп чыкты. Хәзер инде пештән алабыз. Менә шулай кызарып пештеләр. Майлап җибәрәбез. Кабартмаларыбыз әзер. Менә кадерле кунаклар, авыз итегез кабартмаларыбыздан. Şeyleriniz temli olsun. Eti en iyisi karargan kişi cennette bulurdu. Bana beni karargan kayıttı. Benim yalnız kaldım cemaat diye. Bir katı yoktunam. Bana siz de bilesiniz. Birge ilgili yaşadık. Allah'a şükür. Birbirine hürmet edip yaşadık. İkimizde de indi. Avul halkımızla Allah'a Teala'ya rahmetle. Avul halkı da hürmet etti. Yani özümde bana 19 yıl imam hatip bulup istedim. Ol meseleler başlığı da oldu. Nide ustaylarını da okutup da yedi. Birge meslekatı işledik Allah'a şükür niye. Bir katı şükür şulan etkenime ni yuvaltığım bana ni gel isteyeceğime rahmet bana bütün suçlukları niye aldım diyeceğim konaklar alında. Kızıma beni hürmetle şunda katanğa Avlus halkına da niye bütün Tatarstan'a da barşamızga da selametlik bir can tanısı ver, köngül tanısı böyle kadar küçük, otkuz küçük etmezsem bana. Sizge de son senelik kilismine kilgensiniz iken, qaytkanda da indi yol facialar bilimçəginə isen sağ tıra-tırma yerlərdə qaytıp biterək Allah Teala yerdən bir şey yaramızdır. Күрәбез, Әтрәш хәлле авыл. Инде авылның яшәешен беләсен килсә, аның һәрбер гаиләсенә күр, аның ничек яшәгәнен кара. Менә хәзер минем янымда Гөлнур Юнусова. Ул шушы авылда туган, үскән һәм бүгенге көндә дә шушы авылда гомер итә. Һәм сез казлар тотасыз, Гөлнур. Казлар тотабыз. Ничә баш казыгыз бар? Гомумән менә ни өчен шундый эш белән шөгыльләнә башладыгыз? Пенсия чыккан şeyde торганда инде бер шөгыль кирәк бит инде. Өйдә торганда үстерәбез инде, балалар читтә, туганнар күп читтә. Артыгын сатабыз да инде үрдәгән.
Білмеймін, жеңілірек бет енді. Үйде көрсетіңіз әлі бізге Пенсияға. қозларыңызды. Кірегелі үйіңізге мүмкін болса. Екен бұл. Әйдеңіз. Әйдеңіз. Ой, субханалла. Ай, алмалар да көп өстересіз екен әлі. Алмады, қойш. Субханалла, міне бет. Шын күзнің мұллығы бет бұл. Әне қозлардың тауышлары келе енді. Міне мұнда асырайбыз енді қозларны. Груша да өстересіз екен әлі. Грушалар да бар. Субханалла. Міне мұнда қозлар, мулаткалар бар енді бұйыл. Мұнда тұралар енді анда қарауыл шетіміз де бар. Міне үрдеклеріңіз де бар. Үрдеклер де бар, мулаткалар бар. 60 баш қоз. 30 үрдек. 30 үрдек. Нешік қора бітіресіз, оны нешік үлгіресіз? Үлгіребіз бұтен ішіп бітінде, үйде пенсияда қазір. Міне әйтігіз әлі, ғымымен қос тұту бетінде ол ілігіліктен татар халқының бұлған ғадәті, әйме? Міне ауылда ғымымен көп мұн қозлар тұтушылар? Бар енді бар, көршілерде тұта, көршіде көрші Хамида апамыз 20 қос тұта, ол пенсиядайын тоже 70-тен ұзған қатын қаршық енді. Бұяк көршіде мінері тоже 30-лап, 40-лап үрдегі бар. Күллер бар мұсын қозлар? Күллерге шығармайбыз мұнда үйдегі су білегінен, күллерге шығармайбыз. Ауылда ғымымен ешеуі ауыр ма? Біз шәхер тұрмышын күнмеген енді біздің шәхірге кетіп ешесіміз келмейдір. Біз ғымыр бұйық ауылда енді, ектешін біле, екеугіне қазір 2 ол өстірдік. 2 келін 4 тонығыбыз бар. Өзім ғымыр бұйық кебітті әшлерім мен 38 жыл. Ялға шықтым да, үйде бір шығыл керек бет енді. Ауылыңызды яратасыз енді? Бек яратабыз, бір қая кеткен жоқ. Не үшін яратасыз? Біздің ауыл ішчен, бірдем, нешек деп әйтем, пұқты, бүтін... Мұңлы да әлі? Мұңлы, ежерлі мұңлы, білесіз енді гармончыларыны да бүтін жақтан келген. Ертек тұрабыз енді, маллар қарайбыз, маллар қораға шанарсын бет енді. Құжалыққа кетебіз ішке, мен Нұрда ішлейм, Нұр хозяйствосында ішлейм. Онда қызмет қойғаш, тағын қойтып, тағын тірлік қораға кереп бет енді. Көп метрліктеріңіз? Бақшасы бар. Күтуде енді де, аннарсын мұна, нелер 7-8 баш. Түгір енді, барсы бәрге 7-8 баш елайын, еш біз олар біле енді. Хозяйствоз үсе біздің қаман, іш бар, ішлейін кішіге. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz hazır mine boyluk soqlana тұрған жерде, шынапта her bir ауылда, her bir gailede mine şuşunday mulluqni soqlay тұрған жерлер була. Mine bu suğanlar iskitkiş itip beylengen her halde mına nişiktir мұның өстері бардыр. Суғанны жыл сайын шулай көп өстіреміз енді жылда, бұл жылларда бек оңайынды суған сулар себеп өстіреміз. Бейлеуі бек оңай жайлығына енді ол. Нешік сұңғыны бейлерге? Мына жебіліп қоясың да шулай бір суғанны бірдіріп, іліп, шулай бір-бір өріп барасың енді бек жайлығына. Бұлай соқларға жайлы ол, күндер солқын айтқаш, біз аны алып кіріп, сақлана тұрған орынға іліп қоябыз. Міне шушылай тіреп қоясың да, міне шушылай ілдіресің. Міне, һәм ол, міне шушылай матур болады. Шірмейді, шірсе де көріне алып ұрғытырға. Искиткіш. Баршабызда есен сау болайық, сәлемет болайық. Бірге тату, шулай яшейік, көршілер біле, достар, туғандар біле, ауылдашлар біле. Матур яшейік. Тынышлық болсын, иллер тыныш болсын, дүниялар тыныш болсын. Көклер аяз болсын, балалар есен сау болсын, әр бірі біздікі. Шу. Туған тіл, иматур тіл, әткем әнкемнен түрәді. Dünyada dur, nefse beldim, sin tuğan тіл arkalı. Біздің мектебіміз 1987 жылының декабрында ашылды. Бұл вақытта мен өзім 10-ші сыныфта білім алайдым. 1988 жылда шушы мектепні тәмамлап шыққан бірінші шығарылыш класс оқушысы мен шушы мектепнің. Мектепке ішке келдім, шеттен тұрып Қазан дәулет педагогия институтына оқырға кірдім. Педагогия институтын тәмамладым. Ол вақытта біздің мектебіміз орта мектеп еді. Оқушылар бек көп еді, классларда барлық класслар бар ие, бик оқытушылар коллективі еш ие, бик көңіл ішледік. Аннан соң біздің мектебіміз 2009 жылда
Tüp gümumi bilim mektebi bulup kaldı. Şundan soň 2 yıl işledi. Tüp gümumi bilim mektebi bulup, ondan soň bizning mektep kaldı başlangıç klaska. Balalar sany barmysın? Balalarыбыз ötken yılını 5 okuşuya, bu yıl oku yılın biz bir kışatlanıp karşı aldık. Bizning mektebimizge 1-nji sınıfga 5 okuşu kildi. Mektebimizde bugünkü günde 9 bala bilim ala. Bu yıl oku yılın biz bir kışatlanıp karşı aldık. Çünkü bizning mektebimiz Respublika programmasına kirdi hem onun tübesin tüzüklendire başladılar. Bunun için biz Respublika jetekçilerine, rayon, jerli özidare jetekçilerine büyük zor rahmetimizni bildiremiz. İşki il için remontlauga bizning Nur Agro firması jetekçisi Radik Galimjanoviç maddi yardam ko'rsatdi. Etiyaniler, o'quvchilar, o'qituvchilar isminden ona büyük zor rahmetlibiz. Eng muhimi sizning o'quvchilaringiz nindi bo'lsinlar? Eng muhimi o'quvchilarimiz bilimli bo'lsinlar, kishi bo'lsinlar, kelajakda o'z yo'llarini topsinlar. Ham endi mana biz o'qitgan o'qituvchilarni ular unutmasinlar. Mana men bu yil o'zim 35-sentyabrimni qarshi oldim shu maktabda. O'qitgan o'quvchilarim elida unutmaylar. Bizning o'quvchilar endi edebi konkurslarda qatnaşalar, köprek şunday alarını yigirip okuların üstünde işleybiz endi, köprek hikayeler, şiirler bilen işleybiz. Tatarcha şiirlerini köprek yatlatırga tırışabız endi alarga. Alar Musa Celil okularında, ondan soň halkara tatar sözü beygisinde neçe yıllardan beri qatnaşıp kelebez. Toqay okuları öte şulay ok. Şunday şaralarda alar aldınғы orunlarına alalar bizning balalarыбыз. Әтіреш ауылында бек оңған болған халық яши. Билгелейінде әміне үй күркі ол шешеклер, міне шундай мотор еттіріп, алмалар өсіп отыра, искеткіш бақша. Міне бұл бақшаның хужасы әлбәттә менің янымда. Бигрәк нинди шешеклерні яратасыз? Рызылар енді. Рызылар, қашқарылар, шалма шешеклер. Менә шунап та әйтәбез бит инде, шешекләр ул менә иң беренче үйне күрәсең, ә ул шешекләр белән тулы булса, шундый күңелгә рәхәт булып китә. Кешегә инде бүлә гитсәң дә 1 сентябрьдә инде бөтен балалар безнең аша китәләр иде. Субханаллаһ, авыл халкына бер сүз әйтә торган 39 ел фирше булып эшләдем. Мен авыл халкына гел рәхмәтле инде. Шундый бик әйбәт, бик шуның кадәр тырыш бердәм инде безнең бөтен авыл, бөтен тирә-яклар районда да шулай безгә сакланып карыйлар инде. Her uramның үз күрке, әміне білесізме, her урамда менә шушындай искиткеш мотор самаварлар отыруы безне ғәҗәпләндерде. Минем янымда менә нәқ шушы самаварның хужалары, хужасы. Әйтегез әле рәхим итеп, менә каян башыгызга килде? Ни өчен менә сез бу бит инде бөтенесеннән суага аңлавымча, әйме? Бу бит инде колонкалар. Колонка урынына инде, колонкабыз җимерелде дә менә. Өткен кішіге неге, су ішірге неге болсын деп жасап қойдық енді. Бұл элеккеге газ баллоны аңлауымша. Шулардан. Сіз темір ішін бик яратасыз ақыра? Мен сварщик болып ішледім. Пенсияда тек ятқаншы мына шығабыз енді шында ясыйбыз. Кішіге өз ауылы жақындар енді ол. Жан тарта тұрғандар. Өмір бойы шында тұрғаш бет енді. Бизесі де келе? Да. Ол мотор болсын енді. Мотор болғаш әйбет болар. Мотор етіп көз алдына кетірәс келейін. Hem elbette hürmetli tamaşaçılar, менә шушындай usta қоллы кешеләре барында әлбәттә бу авылның киләчәге бар. Ипи белән тузыбыз безнең сезгә сыйыбыз. Ипи белән тузыбызны авыз итеп түребездән узыгыз. Şeşekler izledim, min sizge ing matturcuk izledim. Matturcuk tapıtın tuğanı ilimden, mumlu kiyettin turgay tilinden. Jırılık dostlar birgelep, jırılık dostlar ing matturcuklarını saylap bana. Ing matturcuklarını saylap bana, yaşık bu elileri sayrap bana. Менә шулай, авылда яшәр өчен нәрсә кирәк? Аны яратырга кирәк. Әтіреш ауылында
Искиткеч матур табигать, аның шишмәләре, күлләре, кырлары, мул басулары, урманнары, иң мөһиме, тырыш, моңлы, бәхетле кешеләре бар. Рәхмәт сиңа, халкым.